MDC jong aseng kongres po KHADC mantakas ngi kapratrik urang arajar arpuar kelakaran syai bakim don jing teberu ali kami dan mata baka jing le kershana di jing le penyeso jong ki sangut ki MLA kasang kongres ya kasarkar MDA habikan bikin tok khobor nak gilang jing ki MDC kan top yuba chance mangar uba Ronnie Willing do uba pensan NCM bar kumjuru MDC jong kamakurwat kelakaran syai bakani kadi jing le hi jong gini ki MLA sam gajing tip jaka seng kongres. Kani ngatrai kum ke statement jom ikong amperi ni kalau along saya kira makadai ka rai jom ke Kongres Legislature Parti kamri ka rai jom ke Kongres Indian National Congress dan ngatrai nakwa abapi ini apa saya kira supaya ba kani kadai ka rai tang jom ki MLA sanwat kebangi kum ke parti ni kum PMDC ikum dan benta du apa ni ka rai jom ki ya kaipat ka future course of action ke banginle in habia syong ke parti tementa PTP presiden jongi pada ya start member of parliament de don support deli nama menta kadang ka session jong parliament baca session jong parliament ke bakongsan do kata de lawan pai presiden nanti min sebelum ke parti ke bangin perkhat Pada ka joka poru kilapan pau bakani ka jingle jogi kalau ka jingle ka babakla namara ka sukar MDE ka dalang ru ka seng BJP ya ka bakaseng kongres ka mujur setia banyak trailang kalau very wrong baga CLP kan siem make a decision ban long a part of the MDA government without the consent, without the knowledge, without the permission of the party. This is very wrong. Akajing sisya kanu ka decision nila ban siem tak bagi di ban follow some procedure. Saya panggil susi kalau there is no procedure at all. Akajing sisya the CLP kadiban consult show bat ka state. Yes, President udah nadeli nama kumba bakadon ka session menta. We should wait for more few days. Ila ngayo ka approval na ka party then we can go ahead. At the same time ko ba rani ba kumno ka laban nom. Ba Congress and BJP will be in the same coalition government. Yes, we understand. Ba head ya coalition kadai NPP, but still BJP ka don bat ka coalition government. Kam don ka history juga hari India jungi ba BJP and Congress kini don ka coalition. Not because of the untouchable. Kini namar ba ka vision ka ideology ka lang nila ya